Povodom najnovijih pretnji teritorijalnom integritetu i celovitosti države Srbije, koji ovaj put stižu od gospodina Muslijeva, ja želim da upozorim da je svaka takva izjava veoma opasna i da može imati nesagledive posledice i da na čitavoj teritoriji Republike Srbije može da izazove brojna pitanja, a posebno ona ko stoji iza takvih izjava. Ja tražim od međunarodne zajednice, a posebno od grupe ambasadora prijatelja Juga Srbije, koji veoma često borave na prostoru Preševa, Bujanovca i drugih opština na prostoru juga Republike Srbije, da glasno i javno osude ovakve izjave i da jasno kažu da ne stoje iza bilo kakvih ideja o rastakanju teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Ukoliko se to ne desi, ja ne znam kako će to uticati na građane Srbije, kako će se u političkom smislu dalje situacija razvijati. Tražimo od međunarodne zajednice da glasno osudi ovakvo ponašanje i da na taj način razbije bilo kakve priče da ova izjava ima podršku u bilo kom delu međunarodne zajednice.